Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imanto na si itano matatama si sagyang kotua sumpat ang kotua al-aslu baka umakan ala makan. Yung ay kini sumpat no ni musannif si sagyang hujiyatul istishab. Yang kaya kipndalilin sagyang kaya istishab. Yang kaya kipndalilin sagyang istishab na makikhilaf siya sa mga usuliyun. Matatlo siran si bagi. Adna sabad mutlaq na dirampagusar na hujjah so istishab. Sababatiran sa so miyang gulawlaan deng na adna dalilo to. Na so mambuso bagu miyang gulawla na kailangan mambusa dalil. Agus susala ko sa mga daliliran sa diran kakuha hujjah sa istishab. Ada mana mitindig sa surang auto hujjah su istishab sa mutlaq. Ay mana niyan na malagid o mipantag si ko liddafa na hujjas kanyan aw lil istihqaq na pala yun mabubuli hujjah su istishab. Ay mana gyang ko to kepakai apakan nakaso syai si kupakasalian lagi dua yang mapipikiron na tetap na gyang kotua kabnariya kiyuto si siya gyang kotua syai udi na pag istishab na gyang kotua betad ko andeng abtadian sa aya resultan yan na pagkakwasa ka benar makapambag upama sa kukuman. Inan epad sisa-sisa yang aya kukapugusar adalil sa yang istishab. Sukman so ta'rif yang istishab kagida siya maloy na murang-murang so kaya ta'rifaw ng mga usuliyun na makapkakaran niya bu dataraging utwa kaya ta'rifaw ni Asnawi sa tiginahu ibaratun anil hukmi bithubuti amrin fi zaman الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول أو في الزمان الأول. Yang istishab na buyan-buyan na natigyan ang kutwa kukuman si Eko kapten tuwa si sagyang kutwa betad kukuman na ya rupa na ya kukuman udi na rupa na ya kukuman ko kapten tuwa si sagyang kutwa betad si Eko الزمان الثاني yang otwa manggugulaw la ikadua udi na masa ikadua sa penagumbelain si Eko ande nga betad penagumbelain ko ande nga betadian ko mepo sa masa udi na si Eko pagana masa binaan ala thubutihi fi zaman al-awwal. Sukman so sabad na tigira na aya istishab na dito so istidamatu ithbati ma kana thabitan aw nafyin kana manfiyan aw baqa'u al-amri ala ma kana alayhi ma lam yujad ma yughayyiruhu. Dito so kalalalayon o miatanto aming gulalan ko mga dalil. Dito pamasok katatapa katatatap kapananaros kapakadidayon agiang ko to miatanto di nakatentua si sagyang kotua maka na thabitan aya betadian na andenged na matatanto. Udi nagyuto so katetapa udi na kapakada maka na manfiyan
sisagiyang kotua aya pakasalian na maada. Mana giso ka tetapa sisagiyang kotua ayad na pakasalian na mata tatap. Udi na giso kapukada ako nganin aya pakasalian na maada. Au baqaul amr ala ma kana alayhi. Udi na giso ka tetapa kubutad si ko andenged na kaadnian. Malam yujad ma yughayyiruhu taman sa damaton apuka linonoto. Kelinya lagi yang kotua anda nga kalalayaman apakah bebetad lagi yang kotua syai. Sipman siya kini na Wahbatu Zuhaili saya kata kaya lu ini anun ini nakalian membuya anda nga ta'rifu mga fuqaha taru ta'rifu nu jumhur na huwa al-hukmu bi thubuti amrin aw nafihi. Gitien so kukuman ko kapten tua sisagiyang kotua syai udi nakapakada siyang kotua syai fi zaman al-hadir sisagiyang kotua masa kapapantagan awil mustaqbal udi na sisagiyang kotua masa patalinguma binaan ala thubutihi aw adamihi fi zaman al-madi. Sa siinin madidipindi ko betadian upamaka matatantos kanian maadis kanian udi na aya betadian na maades kanian pakadaan maada upama di maad di matatanto fi zamanil madi si kumasa amipos li'adami qiyamid dalil ala taghyirihi ayat wa sabab sa pananagumbulain ko pakasalian kapunagumbulay sisagiyang kotua kapapantagan udi na pagkataling umamasa sa si ikurupa aas kanyan na maad ku anda nga masa udi na pagkadaan pamakaya betadian na maada si kupakasalian din liada min qiyamid dalil sabab itu sada miya katindiga dalil sabun yan otomiadli naging kotua bupian di sisagiyang kotua buntala pakasal pakasalian na maad udi na pakasalian na di maad. Sipman siya kini na Ibn Hazm natiya na aya istishab na baqaul hukm bi annahu baqaul hukm al-asli al-thabit bin nusus hatta yaquma الدليل منها على تغيير datarutun gitiin sukukuman na babakan minggulalan sa nas ay manan ayak ya pakambuknian na minggulalan sa nas sa diutu ati yung keulin sa taman sa dama katindig membudalil inalinya nagyang kutwa pakasal ginanir ko ni nagya ina Ibn Hazm ay bumabidan yan siya yung utab na mga tarif na siya kini na malun niyan piakakampat kakakaid niyan sa aya istishab na yuqayyidul istishab bi kaunil asli mabniyan ala nas kailangan nagyang kotwa andeng pakasal original yan na aya kaad niyan udi na kaada yan na aya makangguguna na urun na dalil hoy walaysa ala mujarradi aslin thabitin min al-ibahatil asliyah. Kenapa diperatay ako iba ayabu kaad niyan ko pakasal na bakagis kanyan na mapapakay si ko pakasal yan. Manad niyan ito peratay ako pa. Kailangan na ad na makatutudulo na dalil. Sugina ni kita arifaw ng mga usuli yun. Sabad ko mga usuli na ususala ako sa kami adagdakal. Si masagi nga kialiw ni Abdul Karim Zaidan natigyan na al-istishabu sige nga yakipdilin sige nga istishab natigyan na aya istishab na innama yasluhu hujjatun lid-dafa la lil-istihqaq. Sama na ito na giyeso tindugo mga
Jumhurul Hanafiyah al-mutaakhirin. Di isu kadak lang kung mga madrasatul fuqaha muakhir. Gyan nga ya istishab na skanya na mapapakai skanya na baluy na dalil liddafa sa para siko kaarn. Ay mapipikir sa gyan ka na kaarn san na ginansu di kapag uga ko pakasal o betad o syai di pagagun. Yang ko tuwa upama ka mafqud miya diduga tau nagyang ko tuwaan dengan mga kabenarian dataru karuman yan dataru tamokian na kepakairo na beluy na hujjah so istishab salid dafa hamanan yan na arn di pagug nagyang ko tuwa pakasal yan askan yan na aya pakasal yan na uyag-uyag na di mapumagali nagyang ko tuwa siya isa taman sa diskan yan matantua miya wafat sama to na uyag-uyag di kepapurail di kepakaya pangaruman yung karuman yan askan yan na uyag-uyag lalil istihqaq saya mau mapipikir sa akin istihqaq na kakwas sa kabnar ay manan yan na diskan yan mambu di kepakaya baluy na dalil agyang kaiya istishab si eko kakwas sa kabnar ko sala kaurun. Kalau naskan yan na si sangyong to kada yan na diskan yan kakwas sa kabnar si eko sala kaurun. Ibarat tuad na miyaufat ko pamilya yan na kepakairon upama mangwaris na di pakawaris siya kito sangko to oras. Okay na sumipantag ko tamo kiyan aandeng kami milikan yan na di ito kelin. Gitu itigi kini na musannif kapkusar mi pantag siya nga kapkusar sa nga istishab na si bumapapakai ko kapmulo na hujja liddafa la lil istihqaq wa min thumma la yuqassamu mal al mafqud bayna warathatihi wa la tafsakh ijaratuhu mi pantag siya tiyen na sama no to na di mapembebeud agi yang kotwa tamok o miya didig si eko pemakawarisun nagudi penatigian kepakai iba bareng kasa agi yang kotua andeng mi mebugay yan sa kapasadan datari barato kapagrint barato na kaapinan yan na andeng na di kebareng kas agi yang kotua aapinan yan liannahu yu'tabar hayyan li'annahu yu'tabaru hayyan kagis kanian na iitong sa uyag-uyag kauto iti manang uta hujjatun liddafa paganer na di mapbebecu tamu kaya kakabenarian uto gud sumaandeng ami bebugayan sa kapasadan datari barato ko kapamangapin kapagapin nami tatarus nagyang kotwa andenga akdiran kagis kanian na iitong sa uyag-uyag sisaging kanami pantag ko liddafa wa hayatuhu wa in kanat thabitatan bil istishabi fa hadha ath-thubutu yakfi liddafa man yuridu taghyiruha yang oto tigyan na kauyag-uyag yan ki itong nun sa skanyan na mauyag-uyag naman panaya kaad na giyang kanana ki itong nun sa skanyan na mauyag-uyag na istishab ay manan yan na ayad na kukuan na suandeng pakasalian as kanyan na uyag-uyag. Pamanana ba di matatanto atungan ay kada hujja da dalil. Ugait na gibu kiya panagumbalayaw sa kanyan na aya pakasalian na mauyag-uyag. Mampan gina natigyan sa giyang kana na kiya tanto o kauyag-uyag yan sa minggulalan sa istishab na yakfid nanan yakataya ko fid nanatiyen sa liddafa di kapagaw si sekyang ko tuwa mga kabnarian man yuridu taghyiruha si kutawak kubayan niya pangalin niya nagyang ko tuwa kabnariya kiyo tuwa pakasal yung tuwa ibarat ng tatamukian udi na nganinsan askan yan na kami milikan yan na andeng إذ لا يمكن تغييرها سديوتو كبقايا بوت والين
illa idza thabata mautuhu haqiqatan aw hukman. Inun tabu o matanto askanian na miatanto so kaya patay niyan. Sa titu pama, titu kaya to na miatay. Okay. Udi na hukman, aya kini itong nun, kaya tanto sa askanian na miatay na minggulalan sa hukuman. Ay manan yan na didmatoon, miatay, udi na wiyag-wiyag, na uid na, so qadi, di na so waliul amr akapapantagan nas kanyan imigay siya diyang ka ini itong sa miyatay siya kiyuto. Okay, sa manantun na miya ka 40 ragun ni barat so sabad ko maulaman natira na 40 ragun o di makauman na pagitong sa miya wafat dataro sabad ko mga Hanabila. Sa kamaw tumambutingin wa kadhalika la تقسم أموال المفقود المودعة عند آخر إلى أن يعلم موته أو حياته. Sama no tumambutihin di mapbebeed agyang kotwa tamukian isa sarig. Tamok agyang kotwa miya dideg isa sarigin itataguyin ibarat. Inda akhar seko salakaw berat na bangko udi na sa sarigan niya no naginawa niya. Gyang kotwa muadda gyang kotwa tamukian na ididipusit yan udi na itataguyin na diyo tumambu sa kamanotop na dipnotop mapunggira-gira. Enunta taman sa katokohan so kaya patay niyan. Sa kanyan na miyatay, kaya tokon na miyatay. Udi, nas kanyan na uyag-uyag. Taman sa diyan ng tuna, piya-piya. Ito at tigini, miyalo isisagyan ko to amadda min majalat al-ahkam al-adliya idja'a fiha sa miya kataling masagyan majalat al-ahkam al-adliya sa gikya pakawakit yan. Idha kana sahibul wadi'ati ghaiban غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع إلى أن يعلم موت صاحبها إلى آخره. Ametigen nga ayabtad agyang kotwa kirk sisagyang kotwa tamok itatadin udi na sisiyapan isa sarig kusala kauron na migagaib siya kiyuto di katawan miada ghaibatan munqati'ah sa aya kiada iyan na tarotupin hadid na buong tuntuki hadid na buong balita sa di katawan uskanyan na miyatay antaw kaskanyan na uyag-uyag na siya penagyang kotwa tamukian itatagu udi na itatadin taman sa katoko nas kanyan na miyatay udi na ketoko na miyatay aging kotwa kirksa tamok. Sa kaman utop natigyan ala yarith al-mafqud min ghairihi. Gay baratagin ko tatigyan na lalil istihqaq. Ikadua sebutan sisayang kaya kabalu ya hujja o istishab. Na giyang kaya la yarithul mafqud min ghairihi. Wakadhalika la yarithul mafqud min ghairihi. Sa kaman tumambutigin di kewarisan o miya dideg so salah kaurun gitu makna ngotwa lalil istihqaq so kaya giron yan na innama yasluhu hujjatun liddaf'i wal lalil istihqaq. Emang pada sebutan san udi na kaku saradali lagi yang kaya istishab na yang kotwa di kepakai iban yan kawarisi so salah kaurun wala yastahiqqu ma usiya lahu bihi agu diniam pen map kebenar songanin ibtenan sir kanian ibarat na namia tayatungan ini na kewarisan yan na pitenanan yan nun siya kiyuto pitenanan yan sa tamu siya kiyuto na mafqud madededeg di mahkamah masa sangkot oras aditu matana ang kaya kaya didegin miata yan to koyo wiyeg dinian yan map kebenar dinian kewarisan susah kauron nagu wadna ibtenanon umiofat na dinian utu mapbagian
Lianna syartul irthi hayatul warith. Kaji tigi musannif aya syarat o kapang waris na so kau yegu waris. Nah si sagi yang kau tua oras. Nah si kumi pantag ku kapang waris na siya itu na iitong samiatay. Indal mautil mauruth si itu kuma samiatay so pengwarisan. Ma'rufan ano pa masa faraid syart aya syart o kaked no waratha faraid waratha na kapang waris na siku kapatayo mauruth asuma musu waris na bibiyag uyag. Wa hayatul mafqudi thabitatan bil istishab. Nah giang ko to tiya na uyag o miadedeg na aya katatan to niyan na minggulalan sa istishab. Wa huwa la yasluhu hujjatun lil istihqaq. Sa giyang kanan katatan to niyan sa mauyag-uyag sa ayabud na makukuha dalil na istishab na di na natigyan kepakay din deit ibas kanyang buluya adalil si ikukakwa sa kabenar. Ay la yasluhu hujjatun li istifadati haqqin jadidin. Ay manan yun ayat naman yan na di kepakaya buluy na dalil sa bamakap resulta bamakabagay sa kabnara bagu. Lam yakun thabitan lil mafqudi qabla faqdihi sagiang kotua qabna rabugu na diuto ma'aden diuto kami milikan mafqud miadedeg ko una ang panudan yan kadedeg ay mana lagi nga iya hukm udina haq na jadid adinya niya makakabnar siya kumasaskan yan na makadiderpa na dia kepakaya beluy na hujjah sabanya niya makabnar kakagisa man ito na ay pakasalian na dinya niya kami milikan gitu mana ruang ketua la lil istihqaq walakin liihtimali hayatihi fa inna hissatuhu min irthi mawrithihi tahfad ila an yadhara amruhu fa in dhahara hayyan akhadha hissatuhu al-mawqufah. Widatigu mga fuqaha na giyang kotua kaihtimal pagihtimalan giyang kotua ki itongan sa giyang kotua betadian sa skanian na mauyag-uyag yung kotua ki itong nun sa kepakayas kanyan na uyag-uyag na mata na yung kotua kabnar yan. Why, udi na bagian yan. Sisagi yung kotua pembebeden minal earth. Ko kewarisan yan na siap penuh to. Ayay kidiyo na siapan. Taman sa makarayag agi yung kotua betadian. Sa amay ka makarayag as kanyan na uyag-uyag. Kito ko na uyag-uyag kanyan. Na kekuan niya naging kotua hissatahu al-mawqufah. Kekuan niya naging kotua kabnar yan ama pipinding. Di upamain bagay sa salakaw. Gina di ruman pakai pengaran. Kagi dito matanan. Mapipinding. Nah, andad ni kata na ubita din na sakanya na uyag-uyag na kepakaya makuan yan. Mapengaran yan. Makeparian. Amay ka makaregas kanyan na miyatay. Wa in dhahara maytan ba'da mauti mawrithihi hakama lahu bitilkal hissa. Na amay ka makaregas kanyan na miyatay ko urian o kaya patay o kewarisan yan. Sama nito na miyaw na matay so kewarisan yan. Na hakama lahu bitilkal hissa. Kekuan yan penagiang kotua. Kabnar yan. Udi na bagian yan. Hemana yan na kaya to ko nas kanyan na miyatay. Ugid na miyaw na matay aging kotua kewarisan yan. Na saka manutok na kekuan yan aging kotua kabnar yan.
Wa in alima annahu mata qabla mauti mawrithihi u'idat hissatuhu ila baqil waratha. Ugaid. Na amay kakatukawan, amiatay skanian ko unaampan udah kapatay o kewarisan yan. Na sama no tunagyan ko tuwa hissan yan. Mauqufa yang tuwa kabnarian hisagyan ko tuwa tamu kadim bebed mapipinding. Na ikesuyo to sisagyan ko tuwa baqi alwaratha. Sagyan ko tuwa malalambe. Sang ko tadi kapagamali sang ko tatamok na adna baqi. Na si pagitong sagyan ko tuwa baqi. O baqi kupu makawaris. Roron pa may pagito. Ayatigi musan ipaketin san saya wal khulasa fa innal mafqud alladhi thabatat hayatuhu bil istishab yu'tabar hayyan fi haqqi nafsihi. Yang tami atas ta sa ino sa inian ko kip dalilan ando pagusara ada lilang kay istishab. Saking ko takigiro na yasluhu hujjatun lil-daf' la lil-istihqaq. Tigi na manaw to. Na mata na tigi na sumyada. Sumyatan to so tiyan to so kawiyag-wiyagin. Ay man ini itong skanya sa wiyag-wiyag. Bil istishab sa aya dalil na istishab sa skanya na wiyag-wiyag. Na yu'tabar hayyan fi haqqi nafsihi. Na ipagitong sa kanya sa mawiyag-wiyag si Eko kabnar ginawa niyan. Mana na niya. Igira aya pumagitongan kukuman na so kabnar ginawa niyan. Na sa kanya na iitong sa bibiyag. Mana di mo pugagira-gira yang kotwa tamo kaya napakasal. Maka kabnar yan napakasal. Wa fi haqqi amwalihi fala tarithu anhu. Gitu so kabnar yang ko tamo kian na diutu ka pengwarisanon di mapembebe daging ang tatamu kian. Ugaid na yu'tabar mayitan binisbat li istihqaqi min ghairihi. Ugaid na ipagitong skanian sa bibiyag miyatay si Eko mipantag sa kakwa sa kabnar ko sa lakawron. Fala yurithu min hadal ghair wa innama tawaqqaf hissatuhu hatta yatabayyana halu. Hayamanan yan na diniyang kewarisan susala kauron. Wait na mapipinding agi ang kotwa kabnar yan sa ang kotwa tamok taman sa makareg subit tadi ito. Hayamanan yan ang kota hatta yatabayyana haluhu na mautuhu aw hayatu. Taman sa di makatana suisa saging kana dua betadian. Kaya ihtimalan sa kana betadian na dua. Pada tigi musani pa ibarat yang kaya hujjatul istishab. Yang kaya yakap kuwa dalil. Kip dalil. Sisaging kaya istishab. Na gusto kelas yang kaya kip dalil nun. Na ibarat tigi na miyataya nasrani. Law mata nasrani. Miyataya nasrani. Kristian. Fajaat imra'atuhu muslimah. Na miyakaw maso karuman yan na bubay a muslim. Faqalat na pitiru yan aslamtu ba'da mautihi. Fa'alayhi mirath. Miyag-islam ako kuurian o kaya patay niyan. Gengaya miyatay na Kristiyan. Na miyakaw mang kaya karuman yan abubaya Muslim. Na aya da'awan yan na miyag-Islam skanyan. Saya kaya pag-Islam yan na kaya kumatay daan si karuman yan. Hayamanan yan. Na si kubibiyag su karuman yan na dutar siran sa agama. Makapaguri sa siran. Na aya kaya pag-Islamin na kagida ang kumatay. Ba'da mautihi. Wa qala al-waratha na aya pitir o pamilya aging koto amiyatay na aslamti qabla mautihi. Yag-Islam ka ko unaan panuda kapatay ama. Pamakamanga wata. Aymanan yan na ikhtilafuddin. Mida ka sa agama. Fala miratha laki. Na daabang ka mabagian na tamok. Udina di ka maapeng waris. Falqawlu lil waratha
na ayah kekuana suka terupu makawaris. Inu tu ayah kekuana suka terupu makawaris. Na lil istishab. Illa idha athbatat bil bayyinati ma tad'ihi. Inun tabu o matanto o bubay agi ang kotoa di manian askanyan na ayah kaya pag-Islamian na ba'da mautihi. Mana na yan nandutar sirang sa agama. Ko masabi biyo agi ang kotoa karomanian. Mama. O matanto niya no to. Na ayah man nanyan na ayah ma fal qawlu qawluha. Ugay na taman sa di niya no to matanto. Pagawaris kanyan. O di niya no to matanto na istishaban na diskan yung pagawaris. Fal qawlu qawlul waratha. Kagisa man to na ayah pakasal na bida kanong sa agama. Iti pakasal. Sayap man saging kaya kadua na ayap man namin tayo na Muslim. Na adem man na karuman yan na Christian. Miya balik tadu pa. Ayap man namin tayo na Muslim. Rusang ko pa ganin na miya tayo na Christian. Saya na miya tayo na Muslim. Adem man na karuman yan na bubaya Muslima. Na miya kau maging ka iya karuman yan na Muslima. Sa ba'da mautihi. Aya kaya pa kauman yan na. Urian o kaya patay karuman yan. Waqalat na aya pitiro yan. Aya kabasa agyang ka iya bai. Ko amya kauma ko urian o kaya patay karuman yan. Na aslam to qabla mautihi. Miyag Islam ako at iyan ko. Na ampero da kapatay karuman yan. Eman yan na ittihaduddin. Nutar sirang sa agama. Alam sirang Muslim. Kakabla mautihi. Dapat matay si karuman yan. Naskan yan na Muslim din. Agi yung kotua Nasrani. Waqala al-warathah. Na aya pitiru ang kotua mga ahlul warith. Mga waratha na aslam ta ba'da mautihi. Aya kaya pag Islam ka. Na kagiya ko. Matay siya may barat. Kagiyo matay kanyan. Aya man na ikhtilaf din ano ko kabibigyan. Kaya pag Islam ka na kayo matay dan. As kanyan na Muslim. Siya ko bibiyag na, bida ka no sa man, to sa agama ka, Nasrani ka, da ka pag-Islam. Yuti di man o pa mo, mga pamilya. Falqawlo li warathati ayda, na ayap nakikabnar ko katiro na, so, pumakawaris. Illa idha athbatat bilbayinati ma tad'ihi. Sa datarotod mambu, ayap buat tabiro na umatan to bubay, agi yung kotuap klim niya na, katiro ya naskan yan namiyag Islam ko qabla mautihi. Yaman nam lagi cinan sa agama sa ko bibiyagang kutuwa karuman yan miya wafat. Wa tawdihu adamu istihqaq az-zawjiyyah lil mirathi min zawjiha fi halatayn. Ayatigi musannifa rayaga nagyang kaya dinyang kapagakuwa sa kabnar ang kutuwa karuma bubay ko kapang waris kapmubeda sang kutuwa tamo ikarumanian, sisagyang kaya duti man abtad. Sangko to paganay abtad, na ayamya tay na Christian, as kanyan na miyag Islam. Yung ngay kadua na miya tay na Muslim, as kanyan na Nasrani. Dlangon di po kakwa, aya katiro na so ahlul waratha. Na mata natigin nagyang kotwa bubay an al-mar'ata allati idda'at annaha aslamat بعد موت زوجها النصراني فإنها تدعي استحقاقها للإرث بناء على الاستصحاب الحقيقي. Yang otwa paganay, na haya puntalo to nang otwa istishab al-haqiqi. Miyakwa tanong ko miyaw na agyang otwa istishab al-ma'kus, agu istishab al-haqiqi. Yung tama'kus na gitunso, maklub. Ayakuan ka adalil, yung tamaklub na ayakuan ka dalil na suhal sa itafsir ka ko madi. Yung ayap man hakiki na suhal na itafsir ka ko madi. Ay man na so kapapantagan na nakukumanyan na so kukumanyan ko madi. Mepos. Gito tigini bunta lagi ng otapaganay. Yung otok na paganay ay barat na istishab al-haqiqi. وهو استمراره على دين زوجها يتوتي ينسو kata tatapyan siko agamay karumanian ila ma ba'da mautihi taman sadas kanyan matay. Wabittali fatastahiqqu minhu al-mirath.
Nah, sama untuk tiga nama kebenaran so kapang waris. Walakin istishab ولكن الاستصحاب أو ما يثبت به لا يصلح حجة لاستحقاق الشيء. Ugaid pamaku ayah pagusarang kana istishab na ayah dapat na berakwas kanyan. Ugaid nakagin siya mana na ayah bitiara na lil istihqaq na gina ni daniya ng wapakakwa. Iti daniya ng wapakakwa. Ugaid na upagusarang ka so istishabul haqiqi na ayah dapat na perawaris. Kasama nuto na binana lal asal na ayah kekuan na dutar siran sa agama. Wah. Ugi na kagi ayah bitiara na kakuasa ka benar. Na ginan. Deskan yan. Dan yan makepaarso katero sa ayar kanyan na bayina. Gitu buntal lagi yang kaya hujjatul istishab. Ika dua buntal. Kukipndalin sa kaya istishab. كوا دليل سيئكو حجة للدفع وقيدنا للاستحقاق لا يكون حجة. والورثة يدفعون ادعاها استحقاقها الميراث تمسكا منهم بالاستصحاب المعكوس. Yang membuat diman agi ang kotua mga pamilya agi ang kotua miawafat na ayah sama no tua katitindigeniran na istishab al-ma'kus budin istishab al-maqlub ayah ko kuaniran ng kotua hala kapapantagan sama no to na ayah hal akapapantagan si segi ang kotua paganay na aslam magi Islam budin ayah katiro yan na qabla ayah kabasannya na aslam tu qabla mautihi. Aslam tu qabla mautihi. Fala miratha laki. Aslam tu ba'da mautihi. Ayah kabasagi yung kutu Abu Bay na miyag Islam ko urian. O kaya patay karuman yan na Nasrani. Na sama no to na kukawiyag-wiyagyan na dutar siran sa adiyan. Nah, daw tumakwa ang kotwa istishab al-haqiqi. Kasama na ito istishab al-haqiqi. Ayakinwa adalil o ahlul waratha na istishabul ma'kus. Istishab al-maqlub. Ay mana suhal. Sama na nato na kapapantagan sa kaya bubay. Ana Muslim. Kami ya kauma Islam. Muslima. Ginaya ka ba siya niya na kaya pag Islam yan na ba'da mauti zawjiha an-Nasrani. Sama na ito na ittihadul adiyan sila. Na kaya ba siya mambuo mga pamilya na tigil na la qabla mautihi. Na kaya sama na ito abuntal lagi ko ito tindigiran na istishab al-ma'kus. Na istishab al-maqlub. Uwi nagyan ko ito abuntal dabubay na istishab al-haqiqi. Na inuro no ito daw sarah. Nagyan ko ito istishab al-haqiqi. Kaya sama na aya bitira na lil istihqaq. Kakwa sa kabenar. Nagyan ka iya inaloy si musannif hujjiyatu lil istishab ayasluhu hujjatan liddafa la lil istihqaq. Nagyan sumitindig sa di kekwa hujja su istishab sa mutlaqan. Sisagyan ka iya halatain. Gitu ibunta lagi ng uto apa ganay. Ay i'tibaru al-hal al-hadir qa'iman fi al-madi. Ipagitong ayaw sa manuto miyatindig agyan ko to ahlul waratha sisaging tapagan ibarat na ini itong agyan ko to hal al-hadir so betada kapapantagan qa'iman fil madi makatitindig nuto si kumiyepos ay akinweran na sumiyepos ay i'tibaru islamiha kana qa'iman qabla mauti zawji bidilalati islamiha al-hadir. Ay mana niyan naskan yan na midasiran sa agama saya makukuha dalil naging kotwa kapapantagan naskan yan na mag-Islam. Wal istishabu yakfi hujjatan lid-dafa. Naging kotwa istishab ro na yakfid nuto miyakatay ako padnutuwa balwi na hujja lid-dafa. Gitu ang istishab na istishab al-ma'kus o din istishab al-maqlub.
Fakana alqawlu qawluhum, nah sama no to na pembelu ya ayaki ka benar ko katiru na so katiruiran wa alaiha itiyanul aqs, na ayar kian na so kita linguman yang ko surang auto kaya manarkan yan na bayina. Amma fi halati thaniya, yang untuk mana ikadua hala ayamia taina muslim, na ayamia kaumana karumania na bubaya Kristian. Ugi na aya pitiru iyan na aslam tu qabla mautihi, eman ayan yang diterun na nutar siran sa agama kumasabi biya gagyang kotua mamamia taya muslim. Ugi na diterun o mga watagi yang kotua mama na tigina ba'da mautihi, emanan yan na sako bibiyag siya man na bidakano sa agama. Gina na nga na ibarat ay kadua na halatu mautir rajuli al-muslim walahu imra'a nasraniyah. Aya beta dengan na ikadua ibarat na aya beta dagiang kotua mama muslim na miatay mata yagiang kotua aya beta na mata yagiang kotua mama miatay mama muslim aad na karumanya na Christian. Abtuntut nagiang kaya karumanya na bubay Christian askane na miyag Islam ko una ano kaya patay pa ni, bila matay si karoman yan, ay aslamat qabla mautihi. Sama no to atigin, wabitali, fahiya tastahiqul mirath. Sama no to na uwaya ku, naging kutuwa kabnar ububay. Na sama no to na, makapkabnar ku kapang waris. Kasama no to na, nutar siran sa agama. Waqala al-warath aslamta ba'da mautihi. Ugay na aya ka ba sa pamilya o mama, na aya kaya pag-Islam ka, na uri ano kaya patay niyan. Ay manasa ko bidaan sa agama. Fa innahu la yahkumu laha binaan al-istishab al-ma'kus. Na waya nga pagilaya na so istishab al-ma'kus. Ay man aya kuan dalil o miyaypos na suhal na di kekuaso katero yan. Ikadua, nakagiyasamanan na lil istihqaq na la yakuna hujjatan al istishabul haqiqi. Kagisamanan na ay di pa magitong nakakwa sa kabnar na di yung kepakay na di yung kusar so istishabul haqiqi kaya kusar ka na istishabul ma'kus. Istishab al ma'kus ay man natin mga di kidalil so istishab. Di kekwa dalil so istishab. Maka pembuku tahu sama begra dalil ayamana na gitikas ketiron sa bayina na dalil ito kailangan su dalil ajadid dalil sa giyang kotwa qadiyya ajadid gitu may alitan ko miyaw na ad na mitindug sa so istishab na laysa dalilan li mas'alatin jadid. Kailangan asiskan niya buku secara dalil ko katetapa ko betad upa asal. Ugay na o so masalah jadid na din yang kebugan sa dalil. Waqala al-warathatu aslamta ba'da mauti. Aya ka ba sa pamilya gyang kuto mi wafat na mi Islam ka ko reno kay patay niyan. Fa innahu la yahkumu laha binan ala al-istishab al-ma'kus. Sama no to na diskan yan ke kokom sa bepekakwa amay ka aya pagistishaban kau na ma'kus. Walidhalika li'annaha turidu bihada al-istishab al-ma'kus istihqaq al-'irth. Wayakuan ka na istishabul ma'kus na samanta magi Islam nandutar siran sa agama. Dipman kekwa so sisagyang kaya hala thaniya na dipman kekwa so istishabul ma'kus kakagya ayap manabitira nakakwa sa kabenar. Nah samanta na ayap mana kekwa na so istishabul haqiqi. Ititigini wal istishabu aw ma yathbutu bihi la yaslu hujjatan lil istihqaq. So istishabsan istishabul ma'kus na di kekuha kakagi ayap man nakabenar ayap man pumagitong nakakuha sa kabenar na di ito yung kepakay idumada iti bakwa abdalil hujja lil istihqaq kakuha sa kabenar. Fayakun al-qawlu qawlul waratha gitu miya beloy ayami miya betad ang kotowa katero na ayakir ko katero na supu pamilya yung kotowa mi wafat.
li'annahum yatamassakuna bil istishabil haqiqi. Kaya gisagyan nga nauras na aya katataguan kapangemlani rana istishab na istishab al haqiqi. Wa huwa baqa'uha ala diniha agyutuso aya pakasalagi yung kota bubay na kafir. Aya pitiru ka na aslamta iddat anna aslamat qabla mautihi. Hay, qabla mautihi. Manutar siya sa agama. Upama ko ya kuwang ka na giyang ko to istishabul ma'kus nas kanya na muslim buka ko ugi na wayang aku na su istishabul haqiqi sama na bide siran sa agama kanasran yang abu bay na ginga mi wafat na muslim na gitu ayakinwa na so qabnar ayakinwa qatiru na so qatiru o ahlul waratha aya kapapantagan si saging watwa tindigiran qatiru iran na istishabul haqiqi dakwa su istishabul ma'kus si saging watwa masalah kedua ka kagia ayap mana bitiran kakuasa qabnar wa yadfa'una bidzalika iddi'aha al-istihqaq min mirathi zawjiha wa yu'ayyidu qawluhum ayda gip nang ka iya tindig agiang ka iya ahlul waratha na pena begrun ang kotwa kaida kekuatan ubu insyaallah ko pada mauras ang kotwa yudaful hadith ila aqrabi awqatihi yudaful hadith ila aqrabi awqatihi saya sendaya so miau laula si ko pinakamaran ko orasyan si sendaya so betad so miang gulaula miau laula na saya sendaya ko pinakamaran ko orasyan na ilaman naging kotwa muslim mama mi wafat na miya kau masuk karuman yan na Nasrani Christian katawan na ya pasal na Christian ay pitiru na miya Islam ko qabla sama tumdutar siran sa agama ko kabibigi aya di mana pamilya na tigina ba'da sama na nandi marani ba'da o qabla aya marani ba'da na sama na tigina waya ku nagyang kaya qaida al yudafu al hadith ila aqrabi awqatina kebegri yang pernah ging kotwa tindeg ahlul waratha ayakin wairan na istishabul haqiqi dakwa agi yang kotwa istishabul ma'kus udin istishabul maqlub kakagi aya bitirana kakwasa kabnar lil istihqaq inan hujjatul istishab buntal akapu syara dalil sisaging nga iya istishab to na sama note kaya tinsanon aya kaya tinsanon na so istishab na so pakaduan ta soson anami tindig sa lay sa hujja na anami tindig sa hujja ip manami tindig sa hujja na dua peman ka du siramam bagi at nami tindig sa hujjas kanyan liddafa walil istihqaq na dasi utumalo yang kana natitinig sa dataranan agina su ahlul kalam udina su jumhurul usuliyin sukman so madrasatul fuqaha udina jumhurul hanafiyah ahnaf na sirani mitindig sa uway hujja liddafa ugaidna lil istihqaq na laysa hujjatan gitu kiyatinsan si saging ka iya ibara amyalu si samana gitu giyong kotwa ibaratain mithalain halatain na sagiyong kotwa paganay na ayamya kwa na so katero o ahlul waratha mampen aya mau usarira na istishabul ma'kus inoto na kagi aya bitiara na lil istihqaq kako sa kabnar sipman sagi ang utwa hala athaniya na miya patukman ayap mana makakakapat ko istishabul ma'kus na sububay na ayap mana miya kakuha ko istishabul haqiqi na so ahlul waratha na inok man utwa siraman ipiya kakabnaron naro kagi nasirani kirek ko istishabul haqiqi na dakwa kaya kinwa na istishabul ma'kus na kagi kilayhima saging ya mithalain na palaya bitirana lil istihqaq na gitu ikira aya bitirana lil istihqaq
Na waya aya dika ke sembulu ya istishab ko hakiki pamaka aya ki para kalangan naging ngota din yang apakwa kakagi sama nang naging ngota masala abu gua kapapantagan na kailangan sa hujjah gitu iskan ni kailangan na makabagay sa hujjah. Pada tigi musannif mga istithnaat sisaging ka iya kaidah ging aya kaidah lagi dugi ngota al aslu baka umakan ala makan udin nga iya hujjatul istishab Zaman nga istishab na ana istishabul haqiqi na ana istishabul ma'kus itu istishabul maqlub na aya istisna saya duti mana inalinero na paganero na gaya al muwadda idza da'a radda al wadi'a ila sahibiha aw idda'a halakaha bila ta'addin minhu wala taqsir. Dia nga iya itatadin udina sotomya din sa tamok sotia dinang ko tamok dia nga tia dinang ko tamok na aya di manian aya katiruyan aya kabasanian na mini kasuinian naging kotwa wadi'ah yung kotwa isa sarigun sisagiyang kotwa kirk sang kotwa isa sarigetamok udi na aya katiru agiyang ka iya sasarigan na miya binasa agiyang kotwa shay giyang kotwa wadi'ah itatadinun sa kanaban yan bininasa tibaba wala taksir naguknaban yan pan ininderainun kanaban yan piti baba sa kiyagba yanon kiyagba yanon udi na kanaban yan ininderainun sa kiyagba agiyong kotwa wadi'ah ugid na giyang kotwa malik wal malik yunkiru wal maliku yunkir ugid na sukirak sa giyang kotwa wadi'ah na din yan utupuratean na fal qawlu lil muwadda na aya kikatero kikabnar ko katero na sutatadinan inwaya depman mausar su istishab ma'anna al-aslu baqa'uha indahu ay manan yan na uwaya nga pagilian na supakasal na giyang kota wadi'an na matatago sa giyang kota muwadda ولذلك لأن المودع عمين إنورنا يا دم كسول بوبين دو سيسجين غتو استصحاب سواء كان استصحاب الحقيقي أو استصحاب المقلوب نكجي أيا بيتيرا saya na muwadda na sumuwadda na aya pakasa lakukuman yan na amin susah sarigan na aya pakasa lakukuman o sasarigan na amin kasasarigan aya maanan yan na daubong sesekatan kakakepian sama nuntu mikepian nah sekanian nah sasarigen sagiang ko takia sarigirun nah sekanian sama nuntu nah kasasarigen deskatan kon bepian to ne miyang gulo lagi yang kaya wadi'ah wal aminu idza da'a radd al amanati ila al mustahiqqiha fal qawlu qawluhu bi yaminihi gira mini kasu ini nagiang ko tua ini sarigun si sagiang kaya sasarigan nah aya kekuan na suka tiro iyan okay na rak sebedno sapa mipsepa iyan aya maknan yan na siniapian dan yan tibubaki agu bagi yang kaya syai agu dan yan berenun siniapian lagi yang kaya tamu kay sa itatadinun yan lianna al-aslu bara'atu al-dhimma auto rumah pemula sisagyang kotwa kaidah al-aslu bara'atu al-dhimma mana pa asal na da sesekat makakaya na lagi ini tadi na kau nagi yang kaya syai na samanan na tatadinan na aya pa kasal ako kumano tatadinan ko agamana amin aya manan yan aya manan yan na laisa damin da keskat kau nakabenar opunan nan magba di na minderain magba aging kana na syai ini tadin kau ada niyaman aya syartian ada niyan geba tibeba udina dan yan derainunan tiagu yang kudar payan nami disgrasya mi agba ibarat nah gitu pakasal
Lian al-aslu bara'atu dhimma. Kasi ito malururan. Saging ito kaidah dengan miyakwatan. Wa al-aslu bara'atu dhimma. Ay pa asalaw taw na ada sasakat na kon. Wa ada muta'addi wa taksir. Giyang ito taw na danian tiba ba agumba agu kena banyan ini nderenum na giyang ito syai. Ginani di yung kapurasul. Sama no to na upama kwaya pagilayang ka na so istishabul haqiqi na dapat na perabi siya gitu. Kaya man napakasal siya man na matatangan ka. Ago pakasal si sa tangan ka. Wah. Na sama no to maka muyaden. Upama kwaya kunga na istishabul haqiqi. Upama ya pagusyarangan na istishabul maqlub na aya sama na nawaqi na halak. Na sama no to na aya waya kunga na so hal ay tufsir ka kumadi. Na sama no to na ke ihtimal sa siya kito nagiba yan. Na ino to daw na ng pamaday. Ang kana na istishab ma'kus o din istishabul haqiqi. Kagisa man na aya bitira na alwadi'a o din na sumwadda na aya pakasalian na al-amin. La damana alayha. Yuti pakasalian ko agam. Yuti ke istisnaw na nan. Kagi nga na nabitira na si makasusulod sa giyang kutuwa kaida miyaw na al-aslu bara'atu al-dhimma. Padpana istisna si sa giyang kaida di pakasul sa giyang kaida bapiaso bundalian na datarono kepara makasul kinakagi adna kukumanian na khas mabubegreskan yan o mas mabegra dalil. Mialo itano kuminuna inurono to kistisna. Gira susay na inistisna ka ko kaida na inurono to pagistisna na ayaw to pada mga sabab at mga fukaha na kagiging kaya masala na si kudahir yan umuman ijmala na way makasusulsyag yung kaya kaida. Kagiging kaya kaida na sumuli umumi am kulli. Ugi nakagiging kaya masala juz'i na kabubawaan yaman dalil masrurun marani. Agu masrurun mabagr. Yang isa masala na adna dalil masrurun mabagr. Sama no to na rupaon. Itiging kaya pagana ibarat na si miya ka mas mabagr makarururan marururan agururun pen pakasal na makasul. Si sagyang oto alas no bara'atul dhimma. Game mana kadua ibarat na bubay dinyan diter na miya pasad so iddayan fi muddatin tahtamilu al-inqida' al-iddati fiha. Sisigyan ko to orasa di ka panayawas sisigyan ko to iddan yan. Na aya kekuan na so katuro yan. Raksbud no sapa yan. Mifsi pa ka usto miya popos so idda ka. Ma'anna al-aslu baqa'u al-iddati ba'da thubutiha. Awaya pagilayang ka na istishab na aya pakasal na makahayod sa kanya sa manuto. ولذلك لأن المضي العدة من الأمور التي لا تعلم إلا منها. Kakagiging nga iya mi pantag sa bitira sa ino miyada so miya kasuti antaw kada makasuti. Miya pupuso idda antaw kada mapupuso idda. Nagina da mataw saya arwar kububay. Gitu ed na kekwana so katiro yan. Kada mataw ron inuntas kanyan. Okay, naraks mambu sapa yan. يتتجيني مع أن الأصل بقاء العدة بعد ثبوتها ولذلك لأن المضي العدة من الأمور التي لا تعلم إلا منها فإذا لم يقبل قولها في مضيها لا يمكن ثبوت مضيها أصلا فقبل قولها للضرورة. Ikadua na ayak yakwa sisaging ko tuwa katuro yan na kagye liddarura. Maka kailangan sa manan. Kakagi ay bupa atan turun nas kanyan. So gitu idaw nun mau sarag yung kutua istishab.
لا يمكن ثبوت ماضيها أصلا فقبل قولها للضرورة. Suginan imialui musannif sisagi nga iya kaya pakareganin sa nga hujjatul istishab agi nga iya istishab na itu nagyang kota baka umakan ala makan udi nagyang nga baka umakan ala makan na pagsa tatbiq agi nga iya al istishab na inusay niyang bud nagyang nga istishab as istishab na dua bundalian istishabul haqiqi agu istishabul maqlub awil ma'kus. Nah, dia iya inalunian si iya tindig na gies so titindig sa aya buah kapku saru istishab na liddafa hujjatan liddafa. Amma lil istihqaq na laysa hujjatan. Gies so ikatlo tindig. Di sagyang kota inalui tanwa mga tindig ko kipdelin sagyang istishab. Tluba katitin sanon paganeron na adna mitinig sa di kidalil mutlaqan na adma mo mitinig sa kidalil gimana mitinig sa kidalil na miya dua beud ana mitinig sa mutlaqan na kidalil adma na mitinig sa kidalil skanyan na liddafa ugaid na di kidalil sa lil istihqaq paninta kay sabutan na ya kanggunaan tano bulabos tano mga murid si sagya nga iya kaputi tano ko mga masala fiqhiyah al-juz'iyah. Insyaallah na subat tano mana seko pengorya masa mga tunduk oras anita nami ako tano siya guna mapad ko mga amal tano mga pipia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.